Oke, baik bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macak kalem bosku. Kemarin banyak yang WA. Bos Suling, piye carane dodolan motor iki gampang, cepet payu. Gampang bosku. Tukune 7 juta, dol 5 juta. Adole mbek aku. Wis pokoknya cepet payu kuwi. Yo bos. Kali ini kita COD win bosku. Ya semoga deal siap melayani COD dan kirim-kirim sampai tujuan. Nek duwe call ya tetep tak kirim bosku. Sebelum COD biasanya tak review montore dulu, minusnya tak doi, apa enenge sak surat-suratnya tak doi, gari ngirim bosku. Muga-muga ya deal tanpa nego, jeh ditambahi ongkir. Oke, matur suwun. Alhamdulillah bosku, win terjual, deal tanpa nego ditambahi ongkir loh bos. Oke.